abatura berarikirire okwija kuterwa enjara rwaranda kandi bashaba bebembezi babo okubashakira twino obusasi bwingi mazima ikintu kibireho nyuma yabazyo bari anyumazyo tugizero obusasi bwingi munonga yizereho umuyaga biza n'enjura nkinkiho zura yiza kanyabwanyuma twafuna urubare twafuna umuyaga gwatere bitocha hansi gwatera makahansi ngwire washaha nka munana yizo umuyaga susai nimwe rwego utakaribaga abo kwaburungamo yone hwiro tirwo umuyaga imitumba yana yahomu amazu gagenda cyaki zagenda njyana zo cyaki rugumwaze reba entoke nyingi zisigire owishe butaka kandi abahingi n'abashubuzi b'ebitoke obwahati tibine butandikiro twe tujyo munju niho turebire ekanisa y'abandama tutere nduru tutero rwari abantu bahura baturebesa konka nkitwe nk'abantu ba Redeemed Church no muhereza witu bantu mwe ntubashabo buyambi abantu bine oburemezi bwingi kureyambwe ntasa yabo yahwaho kompuritre abantu bine amabanza abantu bine enzara kandi twino omusana mwingi mbenu tusaba gavumenti ya rwagati especially prime minister's office okureba okuyahwera abantu omugandi enjura y'amani ebire ijwira umuyaga ricwekyeriize ebintu byingi omuri Bunagana omu district ya KISORO abantu benshi babaye affected ubura rwara ari rwinshi cyane rurimo umuyaga imyaka myinshi yatembye so ntabwo tuzi ko tugiye kubyifatamo kandi kubona yari season yo guhinga ekigwererezi nk'eki kiteganise byaro munana kandi abaturo bwahati bashobangirirwe abibigwiririza abashinzwe ibigwiririzi bamaze iminsi bari kwitotomba kumvura ubu ngubu nk'abanyabunagana dufite impungenge ubwo iyi mvura yaguye itari isanzwe igwa ingana guca mu by'ukuri ukuntu bizaza imbere gusa turakomeza gusenga bizaze guterera Gashakwa Ruth Nwamanya na Kate Atuzarirwe.